Hello my beautiful people, mumeze fresh. Abana nizere ko meze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano. So, reka nongere mbere kaza ku ibyinyo Football TV uyu munsi cyangwa last night. Ibintu nabonye byanangaje birongera biranungura. Ni gute? How? Umutoza tuzi nka Pep Guardiola, umutoza tuzi nka legend w'uyu mukino wa Football Club, umutoza tuzi nk'umwe mu batoza ba mbere bigeze gutoza uyu mukino with Manchester City iri kurwanira igikombe ku mwanya wa kabiri, yashakaga gusiga ikinyuranyo cy'amanota ane gusa hagati yayo n'ikipe ya Arsenal, ikipe twita ko ari one of the best in Europe, iri no ku kibuga cyayo. Come on, idashobora gutsinda Chelsea Football Club. Chelsea akakanya tuvugana na mutoza ifite, yari gutozwa n'umutoza wo muri Academy Mark Farhan. Fair play kuri uyu mujama wo muri Academy abatarengeje 21. Ikipe ya Chelsea Football Club idafite Moses Caicedo, ikipe ya Chelsea Football Club idafite Marc Cucurella, ikipe ya Chelsea Football Club iyo yaje ngo mudutsinde mwoka byarama. Ikipe ya Manchester City with Erling Haaland, with Foden, with everybody on board, nishobora gutsinda ikipe ya Chelsea Football Club. How can this happen? I don't get it. Fair play kwa hungu b'ikipe ya The Blues, fair play kuri captain Reece James, fair play to everybody, fair play. Ikintu kinangaza nuko ari igihe numva abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club bavuga ngo cyamangwa ikipe ngo itsindwe ngo abaherwe babone yuko dukeneye ngo this and that. Bro, I will never even for one time wish my team to lose, no matter what. Ibyemezo bimwe na bimwe bifatwa muri ikipe sometimes sinjishimira, ariko nta na rimwe ngewe ndiyumvamo muri nge nifuza ngo icyama Chelsea itsindwe. Abantu twari turi kumwe muri video yatambutse ya preview, prediction yanjye mwayumvishe, byari ibitego 2-2 kubera yuko napangaga ko turi bunganye byibuze. Ntabwo nigeze mpanga na rimwe ko Man City iri budutsinde, ariko nyuma nabwo nayindi ndavuga ati ikipe ya Man City turayikubita, kubera ko buri gihe muri nge mba niyumvamo yuko I want a victory, I want a win, no matter what. Nubwo muri reality reka tujye tuvugana reality, mu bigaragara ntago byashobokaga yuko idukura amanota kuri ikipe ya Manchester City. Ariko Obi Liam Rosenior ni umutoza ugiye kuza asebara Enzo Maresca, ni umujama utoza ikipe ya Strasbourg. Ndagira ngo mwere message Josh Achepong. Abantu tubana hano ku ibyinyo Football TV, abantu twabanye kuva mu mwaka wa 2025 ugitangira, murabizi neza yuko every single time nabwiraga Enzo Maresca ati Josh Achepong, why uyu mwana yakoze iki gituma utamubona as a talent? Uyu mwana yakoze iki gituma utamubanza mu kibuga? Why do you keep him on the bench? No mu bintu byanshimishe Enzo Maresca amaze kwirukanwa nuko atigeze ahereza Josh Achepong his time. So ni nacyo kintu giye kwibwirira uyu mujama uvuye muri Strasbourg, Liam Rosenior. Please play Josh Achepong. Ni gute umupeti nk'uyu nguyu ushobora kugenda toe to toe with Erling Haaland agashobora kudefanda kuri urugwego rw'ikipe ya Chelsea Football Club, utamubonamo as a talent? Igitego twatsinzwe kimwe cyonyine ntago ari Josh Achepong, ntago ari Trevoh Chalobah, muramuzi mwese Badiashile. Nanone nahise nohereza ubutumwa muri WhatsApp group ya WhatsApp y'abafana ba Chelsea, niba nawe nibushaka kuyijyamo wajyamo, abirenze wowe wajya muri description ukanyandikira nkagushyiramo. Nahise mbandikira ati abantu turi kumwe bo babibonye,
byagenze gute kugira ngo nihe procedure habaye iki kugira ngo twisange dufite Benoit Badiashile mu ikipe ya Chelsea Football Club? Byagenze gute? Tuzi ikipe nk'ikipe ifite abahungu nk'aba Galkahe, dufite aba center back nk'aba Thiago Silva, dufite aba center back nk'aba Levi Colwill, dufite aba center back nk'aba John Terry, dufite aba center back bahazwi ku rwego rw'isi. Ni gute byagenze gute kugira twisange dufite Badiashile nk'umudefanseri wacu? Oh my god, nicyo kibazo nabajije. Ariko nabo banengushye ibisubizo bambaye babwiye ngo ari mu marembo, ngo ari ku muryango, ngo ari barafungura urugi, ngo yerekeza hanze. Bro, nidutangira umwaka wa 2026 January tukageza muri summer Badiashile kiri muri ikipe ya Chelsea Football Club, nzahita menya ko tutari serious, kuko mu mikino 3 yose amaze kubanzamo niwe watanze assist z'ibitego badutsinze. Nimba turi impumyi, nimba turi I don't get it seriously. So reka twigiye kuri match. Umutoza wa academy bamwita McFarlane, fair play, kuko ntabwo naniteze too much against Manchester City, ariko plan ye yari kuvuga ati reka ikipe tuyihorere izi twatake twe twiryamire tudefande tube comfortable kabisa, tuyitegereze ubundi tujye tuyikubita ku ma counter attack. Niyo yari philosophy mu gice cya mbere. Ikipe ya Manchester City iragerageza, ariko biza kurangira n'ubundi igitego kibonye. Gusa ngiye ntabwo nabyiyumvagamo neza, kuko ngiye mba numva nta kwataka nka kumena amatwi, nka kwataka nka pushing. Ndacyo kintu barakonderaga Enzo Maresca kuri matches zikomeye. Yaravugaga ati go man to man fight, kandi bikarangira tuzitsinze cyangwa tunabonye result mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko uyu mutoza muri academy sinamurenganya, nawe nibwo bwa mbere yatoje match ya Premier League. Yavugaga ati mumbabare basi mu defende, aho kujya dutsindwe basi tunganye. Niyo mindset yari afite. So mu gice cya mbere, igitego cya mbere kuri ku makosa ya Badiashile tuba turiye igitego cya mbere. Bivuze ngo twari dusabwe kuza mu gice cya kabiri with all guns blazing. Ariko nanone urebye muri lineup ukareba umusore wanje bita bamwita Philip Jorgensen, wari wabanje mu izamu kubera ko umuzamu wacu wa mbere ngo yararwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Philip Jorgensen nta makosa ngiye namushinja, uretse kuba atari comfortable ku mupira, gukinisha ikirenge biragorana cyane, ariko shout out kuri Philip Jorgensen, nta makosa yigeze akora. Nari nzi ko ubundi ari budutange akadukoresha penalty nkuko babyita. Gusa muri center back we nari mfitemo ikibazo. Nyuma kubona mu Badiashile, nkabonamo Trevoh Chalobah, nkabonamo Josh Achepong, nkabonamo Malo Gusto, nase mvuga ati iyi kipe center back turaza gukubitwa. Gusa abahungu nabo bagerageje birwanaho, nta kuntu batageze kabisa ikipe ipfa guhagarara bwumu. Muri midfield niho twari dufite ikibazo, kuko njye napanze ko abantu twari turi kumwe muri preview murabizi, napanze ko tuzagenda muri midfield dufite aba midfield batatu, Enzo Fernandez, Santos na Reece James. Ariko umutoza yanengushye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abazanamo mu gice cya kabiri, kandi akibazanamo mu gice cya kabiri nibwo twase tubona n'igitego, nibwo twatangiye gukontrola baro. Ni gute wajya muri Etihad ukagiye gukina n'ikipe ya Manchester City? Bishoboka gute udafite aba midfield batatu? Uyu mutoza muri academy rwose nta arana yakibiyeho kabisa. Gusa mu gice cya kabiri nimba yatuninza akareba video naye nakoze, nagiye kubona mbona ankubise Santos, ankubise Enzo Fernandez na Reece James muri midfield. None dutangira gukontrola midfield, dutangira gupressinga high, dutangira gucreate chances. Ni nabwo byarangiye uwo bita Enzo Fernandez atsinze igitego mu gice cya kabiri. Kuri attack ntabwo nagenda navuze kuri attack yacu. Attack yacu nayo nagiri consistency. Nicyo kibazo cyonyine ikipe ya Chelsea Football Club ifite. Ugiye kureba nka Pedro Neto mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri chances yahushije,
hari match ubundi aba bapeti, niyo mpamvu mba ndira ngo turashaka abakinnyi bafite experience. Match nk'izi ngizi ku mukino nk'uyu nguyu ugiye Etihad gukina n'ikipe ya Manchester City, ni wa mukino utazagira chance 10, ni wa mukino utazagira chance every single minute, ni wa mukino uba ukeneye chance imwe gusa, uba ugomba kwita uyibyaza umusaruro. Icyo rero nicyo abakinnyi bafite experience bakora, bakina match nk'iyi ngiyi babizi neza yuko batari bubone amahirwe yo gutsinda igitego arenze 3. Mu mutwe aba harimo ngo nitubona one chance tugomba kwibyaza umusaruro. Umukinnyi ufite experience nuko nguko ababara, nuko nguko mu mutwe we haba hameze. Ako muzicyo Pedro Neto aba yadukoreye buri aba yadushize ku kiranguzo. Ni gute ubona baro ku kirenge, ku mbehe, ku isahani, gutya warangiza ukakijugunya mu bafana, ukakijugunya mu kirere? That is not acceptable. Niyo mpamvu nagize mushyira muri lineup yanjye. Ni nayo mpamvu mu gice cya kabiri maze kubona bakuyemo uyu mupeti Estevao William, nahise nibaza what's going on. Kubera ko Estevao William niwe mukinnyi wongeragezaga no kurwana, guhatana, gukora press. Ndagira ngo ubwire ko ikipe ya Man City yari ifite ikibazo cyane kuri Estevao William kurusha icyo yari ifite kuri Pedro Neto. Ariko umutoza wo muri academy nawe aba yahawe instruction. Iki nicyo kibazo nanone kirukanishije umutoza Enzo Maresca. Yanze guhabwa amabwiriza n'ababosi be mo kuvuga ngo Estevao William, mo kuvuga ngo kanaka ngomba kumukinisha imikino runaka ngo iminota runaka. Ni nacyo kibazo uyu mutoza uje Liam Rosenia agiye guhura nacyo. Azahura n'ikibazo kigira ngo hari abakinnyi runaka ugomba gukinisha, Badiashile, Batose na Darabio, kuko dukeneye kubagurisha tukababonamo amafaranga. Nutabakinisha nta muntu uzabagura. Hari abapeti ugomba gukinisha iminota mike. Cole Palmer uyu munsi yarangije game, yavunitse aricyo yabaye. Why can't you give a manager a freedom to do his job? Icyo ni kibazo kizadukurikirana from day one every single time. Ariko ntabwo uyu munsi ndano gucomplaininga, iri nota rimwe well deserved. Abahungu bakoze icyo bita never give up, fight back no matter what, keep fighting. Kandi babigezeho, byarangiye twishyura igitego. Manchester City, Pep Guardiola Pep Guardiola yasmilingaga, ariko inseko ye ntabwo rwose yari inseko y'ibyishimo, yari inseko yo kuvuga ngo aba bakayitase banjye ni gute mutagenda ngo mukubite ikipe ya Chelsea Football Club. Match ukurikiraho tuzakina n'ikipe ya Fulham United cyangwa Fulham FC, whatever it is. Fulham igira imenge kuko Moses Caicedo will be back. Mbere ko tuzino video ari abantu baba bakwiriye indabo zabo. Liam Delap yaje mu gice cya kabiri, ariko nibwo bwa mbere kuva yaza muri ikipe ya Chelsea Football Club mbonye Liam Delap. So kumubona n'amaso gusa, kuko Liam Delap every single time yakozaga baro nabonaga ko numwataka man, imbaraga, push here and there. Liam Delap wabonaga ashaka gutsinda igitego, wabonaga ashaka kurwana, wabonaga ashaka afite umuvuduko, afite speed, afite energy, after everything. No se Liam Delap nawe twamushyira mu gatebo ka babakinnyi bashakaga ko Enzo Maresca yirukanwa, twamushyira mu kaye gatebo. Ngiye ntabwo mbyumva neza kubera yuko Liam Delap nabonaga under Enzo Maresca nagariwe nabonye umunsi. Nabonye like Diego Costa, mwese murabizi abafana b'ikipe ya Chelsea muramuzi Diego Costa, niwe nabonaga. Ntabwo nabonaga Liam Delap. Very strong, comfortable, trying to bully defenders, shooting, everything. Wabita Donnarumma was lucky, very lucky to not concede one goal from Liam Delap. Kubera ko hari igihe cyagize amukubita shot njyangara mu ashaka kumumena agatuza. Birani byo nshaka kuri Liam Delap every single day. Nibirani shakira. Ndashaka kubona Liam Delap with no sense. Ariko
nanone kubona Liam Delap ari mu kibuga atabonye ikarita y'umuhondo ni amahirwe, reka mbyite ko ari amahirwe, kuko uyu muhungu agira mu mutwe horoshye cyane. Liam Delap anyibutsa njyewe nyikiri gukina football. Nuko sometimes tuba turi gukina muri match zisanzwe, uri gukina n'abavandimwe n'inshuti, match ziri aho ngaho, ntago mujya mutanga umutuku, uvuna umuntu mukahita mwiyunga ako kanya. Ariko iyo nza kuba umuprofessionnel nari kuzaba nka Liam Delap, kubera yuko kunkoraho baro rimwe kabiri ntago bikunda, cyangwa kuncishaho baro ntago bikunda, ugomba kujya hasi ukaryama ku butaka ukumva wagwana. Ni nayo mpamvu nigeze muri amba professional, kubera yuko nagiraga amahane, ntago nababeshya abantu twakoranye murabizi, agiraga amahane mu kibuga cyane, kubera nanga gutsindwa, ndabyanga no mu mitsi no mu mara no mu bwongo no mu misokoro, nanga gutsindwa. I hate it, ndabyanga kabisa, nanga gutsindwa, kandi banifuza yuko namwe mwakwanga gutsindwa, by'umwihariko abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club. Ni nayo mpamvu nafanye iyi kipe ya Chelsea Football Club, because we don't like to lose. We are not a loser team. Every single time we need to fight, every single moment, every single occasion. So that's what I mean. Liam Delap rero uyu munsi ntabwo yigeze nengwa kabisa. So reka ndeke kujya kure cyane, soreza anga mbashimira cyane ko mwabanye nanjye ku munota wa mbere kugeza ku wanyuma, muri abantu b'ingenzi cyane, ndabakunda cyane. A la vista, ciao.